Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Waj'alna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah 'alaina bima'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kepenukbal salam tujuh kaam kemon. Delu tukbal TV pagcarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya ni kita isab pinagkeswa si salung inin. Iyan ni puas amban kepenunay TV fardu suhu. Menjadi may umat Islam tapik tenbi iyan ni elew inin atawakan subu-subuin inin sukul ni hadyan niya pagbisyarahan tebi. Iyan ni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam teriwayat wa Abu Hurairah piniguwa wa Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Fa inni anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam Bennal penne dembuak lellahin magpain si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awsini. To'anun ku. Nasihatanun ku. Qala la taghdab. Sinambungan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan dembuak lellah maka nasihat inin la taghdab. Dake umurang ama. Paraddada miraran na pinagbalik-balik wa dembua iyan maka nasihat inin pakunin pene ya Rasulullah awsini o pene Rasulullah nasihatanun ko. Sinambungan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la taghdab dakew ngama. Sampai pinagbalik-balik ni isab iyan wa dembua sahabat inin bisaranin maka wasiat si Rasul sallallahu alaihi wasallam pene awsini ya Rasulullah nasihatanunku. Binalik isab wa Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan bisaranin la taghdab na da ke umura putal duk da ke umura ngama. Manjari me pengtina ikalasahan bang payaman tebi hadis inin pandak-pandak lumanamalan cuma gua hajje manamal tedok ten bi point na anci iene hadis inin me pong tinai.
Umbul dembua tedok tebinan ciinin yene katekka dembua lella sinebite Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wasiat atau akan maka nasihat. Ini bisaranin bini awsini ya Rasulullah to'anun. Tedok tenan ciinin yene subay patut atau akan cubay tiap-tiap dembua amban kita bi bangsa muslim me pong tinai kalasahan pilmi kita bi makawasiat atau akan makanasihat iya ni si makahap kita hinbi amban dunya labi-labinin bang ilaw akhirat gay pagkalimanan atau akan gay pagkaiyaan iya ni miyaan bang kyo pakanasihat si dembua miyaan pong tinaino. Pagi kita inin bardus, kita inin ligap, bang petekkah, amani ni kahalan pag akhirat. So, gay meke ini, bang upama tekka kau si dembua miyaan aatao, atau akan petekka kau si dembua alim, atau akan ngeddo kau dembua atao, atau akan alim, tujuluma anu, atau akan tuju kaumannu supaya iene nga nasihatan kaam atau akan meseban kaam pasalan agama Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan. So pigi kalagihan tebi PS7 pen Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin mindaran kam mag PS7 binesib fa inna dhikra pagi benal pag peseb pinaisebin duman magmumpa at pusina bang sini sumagawa magmumpa at si bang sa mu'minin si kite bi iya ni magparatsaya may pong tinai kalasahan. Samban may iya ni sipat puas amban panapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul asri bisaranin pene wal asri sapahan ko pene si waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Bennal penne manusiain dalam kerugian. Bennal manusiain dalam karusungan. Sino rumengge megkalugianin pakalehon binin. Illa alladhina amanu yene me amig iman. Wa amilus salihat duk yene me amig hinanghap. Wa tawasaw bil haqqi duk yene me siya megpeeseb pineeseb. Magwasiyat winasiyat si kesebenalan watawasaw bis sabri duk iene me manusia magwasiyat winasiyat megpeeseb bineseb si tinged pasalan kasabar me pong tinai kalasa. So hangkan kailangan te bisubay mindaran megpeesebin tura ta bulak dunya in hangkan kailangan te bisubay pilmi kite bi mekepeeseb isab amban iene me kinetauan we te bitau si agama Allahu ta'ala. Lune ke dono ap kaumannu, lune ke dono ap lumanu, lune ke tawagannu dem cellphone, lune ke kameg video call through messenger atau akan through zoom, atau akan lune ke amban leveyan sin live sa inin, kome targib tebi kahaba subu-subuin inin, may pong tinai kalasahan pegi kailangan tebin inin. Weay, pegi sinapahan we Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin, bennal manusia in dilem kerusungan, dilem kalugian, sina rumengge yung melusungin, sina rumengge magkalugianin, illa alladhina amanu, malingkan ang magparatsaya, wa amilus salihat, duk yene me siye meghinanghap, wa tawasaw bil haqqi, duk yene me siye megpeeseb bineeseb si kasabenalan pasalan agama. Watawasaw bis sabri duk yene me megpeeseb bineeseb si tinged pasalan kasabar me pong tinai kalasa. So nan sinin hangkan na dembuwa sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tekka si Rasulullah in akanin duman tanda ine ruk ine sumagua tekka paharap si Rasulullah in bisaranin awsini ya Rasulullah to'anunku ya Rasulullah peesebanun. Nainin kalagihan tebi me pong tinai kalasa. So alhamdulillah ko itu bisan nekamgay susi atawakan susi manusiain
mag-aka si me guru, pinain, pesebanon biku. Atawakan toanon kami pasyalan agama, toanon kami pasyalan hukuman, toanon kami pasyalan pagsambahayan, siwi-siwihanon kami pasyalan pag-akhirat, siwi-siwihanon kami pasyalan iyan surga, siwi-siwihanon kami pasyalan narga. Tiya ni pinalabayas, sambatan bahasa atin to. Tiya ni sinebulakan elaw-elaw may pong tinai kalasahan. Ga na kita ni sisita kailangan juwe pinain nasihatanon ko. Sa mismo na iyan may kaulamaan ten. Biatawakan may guruhin. Iyan may 7 atawakan siya ni mismo magpeniyain supaya kita bikapay 7 kawa-kawa elaw. Si tingad pasyalan pag-agama tebi. Pagya ni sisita tebi inin. Sube sinaljelan kahaba. Sube pineseban kahaba. Dok pilmi te eseb tebi. Iya ni Allah dok pilmi te eseb tebi lewa akhirati. So angkan me Brad penya tebi iya ni me targib subuh-subuh. Bisa na kita duman ulama sumagwa mian nuhut kite. Nabangan sin me ulama masampai iya ni sin me ilmu dali. Lemikian me puas maghrib. Kone po sika tuan mursid kawa-kawa sangim. So ini pinikirtan sa baban inin pagyan ni sisitate PS7 kahawa. Lemikian iya me program TV. Kawa elew Jumaat ko sa di ilew usko ito na bisabto duk elew isnin. Duk sa dipe elew. Pagyan kailangan TV PS7 may pong tinaikalasan. Walillahil hamd. Magsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumian niya program tebin inin yene 5 tahun ne megkulang maglabi straight mengken duan kahalihan banglay kami vacation upama silahat. So duman kami magpain kami matawin sumagawa na bangan iyan me keulamaan te masampay iyan sin ilmu relig. So sinabab amban me inin me pong tinai niya ne amban me mian asal-asal den megjizina makapagtaubat. Niya ni amban may siya miyan bakas magganda riba, mag-anaksin, magtewat amban pag-anakan de siya. Niya na may amban siya kaniyaan din jaman tagna, may mag-business 20 niya subhane, pemerupang magtewat, sampay kaambanan ni Manuel. So bang man ga niya, yene may peseb miyan. Bang man ga niya, yene may pagtaalim tebin inin. So ga niya miyan te kaswa tebi may parkala miyan. Ada kala tinang lepas na may manusia miyaan lambo. Iyan si may kikinang delay panganalan din wet tumuon. Ini kiyo sala hati. Dok bangga syara si Allah Ta'ala. So pagsakay tek ka makawasiyat iyan na dembuwa lela inin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiyat Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Pinila tagdab dakyo nga ma. Ubus. Miyaan pinagbalik-balik. Wedem buha inin, pegi inangut nen may wasiyat taha, atawakan nasihat taha, atawakan peseb taha. Buada pun bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam inci, la tagdab. Dake umurang ama. Na binalik ko ne parad dara miraran, binalik ko ne tileunen ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihatanon ko. Pesong-songon ang banian. Binalik ne buhay Rasulullah. La tagdab, dakyo nga ma. Binalik kisa buwe ni, binalik na buwe ni. Ya Rasulullah nasihatanon ko. Mananin, kung ibaya namba, ang baniyan ni wasiyat pain ni, la tagdab, dakyo nga. So binalikan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kemintellu, bisaranin pain ni, la tagdab, dakyo mura nga ma. Dakyo mura nga ma. So mintellu makawasiyat, mintellu isab pinagbalik-balik wa Rasulullahin. Dake umura binolalakyo, dake umura ngamma, dake umura numpela, dake umura muli kelong. Inin me pong tinay kalasahan. Hadje iene miyaan paiddanin. Iene si sambong Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Sumagawa miyaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Continue tebi lecture ten bisumusalung. Targib subuh-subuh insyaallah. Si pasalan ini bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam la taqdab. Paraddada miraran us pinagbalik-balik we Abu Darda ini miaan tilawnin binagbalik-balik kay Rasulullah ini miaan sambung nin pinila taqdab dakyo pinamurang ama. So may pong tinai kalasahan
insyaallah continue tebi sumusalong ini mian tapik tebin inin magmaap na kamadya bisan arak pandak manamalan na gero siya meke ini sumaguwa bastante ni hadyan niya keteuhan tebi iyan na mian si salong-salong inin bisan kanian nen dakabtang mararahin na mian insyaallah sumo patah-taha tebi siya sumaguwa ko itulay na bisan siya ingge mian biskete nabang petek ka keurungan kadam makite keurungan me aan kakasay tindaho iyan si me parkalamya bisan pente kenanten magpesem sayo so garo niya ine-inete sumagua mian ko isabjumo iyan ni mapakalin bang film ni hadya me orasan atau akan film ni hadya taha bu asal-asal iyan ni mian me targib tebinin lang keo ni me 20 minit, 30 minit. So, pag pendog ako, bang petek kami orasan neme, sampai de oras na 20 minit, bu. Subu-subu bang petek kami kinaru-karu kita me pong tinaikalasan. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, continue TV iene tapik TV inin sumusalong, bang sasamian do, bang do kita bipan isab inurungan umul, amban Allah subhanahu wa ta'ala, bisan kaniaan nin, diki-diki. Salam doa si kam kemon, I love you all. Gene kam tutat-tutat kurahu di nambua-nambua. Subhanallah wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.